sibingelele sithi mini yesabatha mayibenhle kwabangcwele kusekuseni kuyisabatha langesabatha mhla ka-8 January 2022 uhlelo sikhumbule kuphakameni siuthabo kaSambuthi ehamba nomfundisi uJS Mhlongo umdala usephinde wasigcina savuka futhi sabuya nangaleli sabatha sibingelele mfundisi wenkosi. Ake sibingelele ngosuku lesabatha kwinanda FM sibingelele bonke abalalele ngosuku lesabatha kumhlangano waseNhlangakazi lapho sizokhuluma khona indaba enkulu kakhulu kodwa sizohlala kakhulu sithi selithethiwe icala emhlabeni wonke phumulani nithokoze nina abantu bakhe ziphumile izingilozi ngoba sikhuluma namhlanje ngokuthi kambe uShembe wayeyokwenzani eNhlangakazi kuzoqhamuka ke ianswer kuleyo ngoma yesikhombisa ethi selithethiwe icala emhlabeni wonke njengokukhuluma kwelanga. Amen. Mfundisi wenkosi. Sibonga kakhulu umdala weinsuku sigcinile sithi udumo malube kuyo wenza izulu nomhlaba. Amen. Ngoba bengeke sivuke ngaphandle kwakhe besingeke sibilana ngaphandle kwakhe. Usho njalo uPaul uthi asidwi nenyama sibambene nomoya. Imoya mningi njengoba usuze wacaphuna nayo incwadi lo ishoyo. Sithi uthi uShembe sebenza ebhekele imoya ithi yona iyale kuthiwa yasho njalo kwasentabazwe phuma eyafika imoya eyisimo samadoda amathathu yathi Shembe njengoba uphuma uhamba nenathi siyakulandela sihamba nawe la uyakhona uyothi mawuthi abasukume sithi abahlale phansi uthi abaguqe sithi thina bame yayithi imoya iyophikisana nako konke uShembe ayithi uyokwenza namhlanje mfundisi njengoba singena nje usuke wayindlalela ukuthi lapha indaba ukuthi imoya le isithola ikhaya la isifike khona isibona sekuyisemakubo la eNazaretha isize yazinza iyona esishaya umthetho izalele lemoya athi ukhumbula ukuthi sibathathu thina uyobeka itshe lodwa sibeka amathathu manje asemathathu ke itshe ngalinya sathi selizaleka ngayo konakele kusenkingeni kodwa ke siyathemba ukuthi uNkulunkulu wasekuphakameni uzokwazi ukuthi ahambe ayichithe umsebenzi wakhe ubuyele kunjengoba unjalo. Amasabatha lawa mfundisi ngesabatha ezidlule sikhulumile sathi aqondene nemigubho ekhona yasemhlabeni kwaba ilela laqondene noChristmas sasho sathi kuhlekiswe ngathi abantu bebhala la ku Facebook ukuthi wazi wamuhle uChristmas wamaNazaretha sibona amaNazaretha egubha uChristmas phakathi emathempelini edla izidlo enza konke kwayedlule isabatha saphinda futhi sabona futhi nampa abantu babhalile ku Facebook babhala ama-meme babhale yonke into abanye bayabuza bathi licetshwa phi iNazaretha kade lenza ibrayi futhi amaNazaretha beshaya ibrayi ngolesihlanu ebusuku abonakele bayabuza manje abantu uthi iNazaretha lenza ibrayi licetshwa phi ngoba bebenawo behlangene nawo ethi amaNazaretha kodwa ebusuku bengalelwe behleli nabo abantu abenza lezi zinto namaNazaretha seyingxenye yazo lento leyo yokugubha uNyuye mhlambe kuzofanele sidlule kuyona njengoba sadlula ngisho kuChristmas sikhuluma yona le ndaba le yale migubho le yasemhlabeni ukuthi khona izinto ekuthiwa ma Christmas celebration kukhona New Year's celebration umhla ka31 December ukuthi yona lento le isima kanjani iqhamukapi kodwa ke mhlambe ngeke size sigxile kakhulu kodwa sizozama ukuveza ngoba kukhona enye into esiyakuyona mfundisi le yokuthi njengoba kuJanuary simhlanganweni kaJanuary noma semhlanganweni eNhlangakazi noma ePhasikeni sekhona indida kodwa kube kungabi inzima kakhulu kaJanuary ngoba vele kusuke kuyinyanga kaJanuary kodwa nakhona
kuzodingeka sichaze indaba kaJanuary ukuthi ubani lo January kwakwenze njani kuze kuthiwa khona inyanga uJanuary ngoba abamhlophe bafike nalo January basifica singena January thina inyanga bese ibizwe khona omasingana omandulo obani zihamba ilandelana kanjani. Uma ke sizoqala ngalento yama New Year celebration kukhona futhi nevesi namavesi afundwa abantu abamaNazaretha engeke sabaphikisa kangako ngoba phela sekuthuthukile ubuNazaretha nabanye benza ngendlela yabo nabanye sebenza ngendlela yabo njoba sisho ukuthi nemoya isingenile na isifikisha eyayo imithetho so khona ke ngenzeka ukuthi sebelandela yona sekuyiyona ibashayela imithetho lemoya ngoba manje sekwenzeka izinto esingazazi ngingakangeni kakhulu umfundisi noma ake ngiqale khona la kule kaJanuary ngoba uJanuary lokhulunywa ngayo kuthiwa kiwe emhlanganweni kaJanuary uJanuary ikhalenda esikulona njengamanje libizwa ngeGregorian calendar lenziwa upapa uPope Gregory ngonyaka ka1582 ikhalenda lamaRoma ke leli sikhuluma ngalo lesi sikulona inyanga njengoba sikuzona inyanga zamaRoma lezi yonke into esilandelayo amagama enyanga aqashunwe kokuthile kwabo bahlonipha into zabo amaRoma wayibeka kahle mothi icashule kokuthile kwabo ngenye indlela ingakho singafuni ukuthi umhlangano kaJanuary lo ngoba uzogcina sokumhlangano wesithixo nazo ke wavela wahlala phezukwayo ngithi ngiyalapho kulongigudla iguma yes kuzogcina manje lento sekungathi sidunywe ngoba kukhona lesithixo lesi ekuqanjwe ngaso lenyanga le makuthiwa uJanuary kubizwa kunesithixo samaRoma esinamakhanda amabili ngeke ngisho ukuthi kwaku ngoba sikhona namhlanje ingakho nelenyanga isabizwa kanjalo asahlonipha lesithixo sawo amaRoma ekuthiwa uJanus esinamakhanda amabili esinekhanda elibheke esinobuso hayi amakhanda sorry sinobuso obubili kunobuso obheke phambili nobunye obheke emuva bathi ke lobo obheke phambili busuke busho ukuya kwi-future ukuya phambili masiqala unyaka sibheke phambili le ubuso obheke emuva ubheke izinto zonyaka osukuphelile nayo ke inkinga efika ibe khona ke kuleli calendar lamaRoma njoba linalezi inyanga liqala ngenyanga lihlonipha uJanus kuba uFebruary noFebruary futhi ngoba amagama amaRoma akhuluma lolimi ekuthiwa isiLatin amagama esiLatin kube noFebruary nawo futhi uyinyanga ehlonipho kwayo uFebruary bayibiza kanjalo amaRoma bathi uFebruary inyanga yokuhlanza izinto noma yokuhlambulula izinto ezithile kuba uMarch nalo likhama kuMensis Matthias or uMars bathi uNkulunkulu wempi iGod of War uMarch ngifuna abantu kuze bawaqonde lamagama la ukuthi aqhamukape alezi inyanga kuba uApril Mensis April okuchaza ukuthi inyanga kaApril na futhi uApril la usho isithixo kwakuthiwa uAphrodite uApril sawo futhi amaRoma kuba uMay bathi ke ngesiLatin uMaya uNkulunkulu wawo we vegetation goddess bathi goddess of vegetation weyitshalo uNkulunkulukazi weyitshalo njengoba la kaZulu beke kuthiwa khona emasimini sibhekwe inkosazana uNomkhubulane ebheka amasimu ebheke yonke leyo nto nabo banoNkulunkulu ke wabo le unkosazane wabo le amaRoma bese kuba inyanga kaJune bathi ke ngesiRoma uJuno uNkulunkulukazi or inkosazane wakhona obhekelele abantu besifazane ekutheni igoddess of marriage obanikeza imendo ubanikeza abantwana uJuno ke loyo leyo nkosazane leyo uNkulunkulu wamaRoma kuba uJuly uJuly ke kusuke kuhlonishwa kakhulu inkosi yamaRoma noma umbuso wamaRoma wakuthiwa uJulius Caesar
uyena lo uJuly oqanjwe ngayo uJulius Caesar. So uJulius Caesar uye lo yaya ekubekwa nekhalenda kade kuthiwa iJulian calendar. Ekhambe kwahamba no ngiyaphambalisa. uJulius Caesar umbuso waseRoma naye owayenamandla kakhulu. So emva kwayo bese kuzo uAugustus inyanga ke kaAugustus nayo futhi ihlonipha omunye umbuso wamaRoma okwathiwa uAugustus. Bese siqala ke la kuSeptember. uSeptember ke akuseyona ke akusakhulunywa ngezithixo noma ababusi bakhona, sekuyaqala ke sekuyabalwa bakuthiwa usept lo usho 7 number 7 kusho ukuthi inyanga ka7 uSeptember, thina sithi inyanga ka9 masibala ngekhalenda, kodwa makuthiwa sept kusho ukuthi 7 October okuwukuthi uOctober kusho ukuthi 8 kusho ukuthi inyanga ka8 thina sithi inyanga ka10 uNovember kusho ukuthi ke inyanga ka9 ngoba nakhona kusekubalwa kwamaRoma lokho uma kubalwa kuthiwa November kusho ukuthi u9 kuba uDecember inyanga ka10th month le uDecember lo sithi thina inyanga ka12. Buka ke lezi zinto ukuthi iphambana kanjani. Inyanga kaDecember iba kanjani inyanga ka12 kodwa uDecember bechaza u10. Yes. Uphambene kwalento. Angithi uPope Gregory uzoshintsha iJulian calendar yayikhona. Iyona yayimise ngezinye ngenye indlela lenyanga kodwa zayisagcinwe kanje, kodwa ke bilandelana ngendlela khona yena waseyayishintsha wakha le Gregorian calendar okukusho uDecember inyanga ka10. Nayi ke indaba la ngifuna siyiphuthume khona umfundisi le esikhulunywa njengamanje kuhanjiwe kuyemhlanganweni sibona imibhalo eminingi kuzwakala nezintshumayelo eziningi emathempelini, kunezincwadi ezifundwayo kunezincwadi eke kube incwadi kaLevi 23 verse 4 to 6, kube incwadi kaExodus 12 1 to 11, kube incwadi kaDeuteronomy 16 1 and 2. Ngizoyifunda lezi incwadi ngoba amaNazaretha sekunenkulumo ayishoyo noma kunentshumayelo ayishumayelayo athi uma eya emhlanganweni wayenhlangakazi siyazi ukuthi sekhona nabangayenhlangakazi ngoba imibhalo engiyibonile ibikhomba lokho ukuthi la kuhlanganwe khona sisemhlanganweni eKenani sisePhasikeni kwase kukhotshwa incwadi ile nto esiyibonile. So ngizoyifunda lezi incwadi ngoba izona seyisetshenziswa kuthiwa amaKristu adukile uma ePhasikeni ngoMarch noma ngoApril, kuya ngokuthi ikhalenda lenze njani. Sizochaza futhi ukuthi kudalwa yini ukuthi iPhasika leli lamaKristu libe ngoApril libuye libe ngoMarch. Abantu baze babuza ukuthi kanti kahle lo Jesu wafaka ngakho wafa ngoMarch noma wafa ngoApril, okuwumbuzo ohlakaniphile. So ngizozama ukuthi ngingene futhi lapho ukuze lento siyichaze kahle. Yes, mfundisi sizongena kuyo lencwadi le sizoqala ngale Levi 23 lesifunda. Yeah. Nansi imikhosi emisiwe uJehova, imhlangano engcwele eniyakuyimemezela ngezikhathi zayo ezimisiweyo. Ngenyanga yokuqala ngolweshumi lwenyanga kusihlwa kuyiPhasika likaJehova. Ngosuku lwe15 lwaleyo nyanga kungumkhosi wesinkwa esingenamvubelo kuJehova. Niyakudla isinkwa esingenamvubelo izinsuku eziyisikhombisa. Yes, enye incwadi ezifundwa la ngiyakuleli lapha kuverse 5 le kuyona ocashunwa kule ncwadi thiwa ngenyanga yokuqala. So athi amaNazaretha afunda lencwadi athi uJanuary inyanga yokuqala. Sengiyichazile ukuthi uDecember
ngokwe Gregorian calendar kahle uDecember uthi 10 kodwa nabo futhi bayishintsha lento uma kufika sebethi uJanuary inyanga yokuqala kunendida nje yamaRoma ayenzile kodwa ke asongena endidini yamaRoma kukhona la sizoya khona ukuze kuzovela ukuthi inyanga yokuqala kahle yipi singakhohlwa na ungena lapha ku6 ukuthi uma ucaphuna lencwadi Musa ukhetha ivesi elikhuluma ngo14 ngoba u6 manje lapha usuthi ngowe15 asenze lutho kole15 uyikhetha kanjani lencwadi enomlando ongahambelani nawe ukuthi ngosuku kumhlangano wesinkwe singenamvubelo okuchaza ukuthi siyasidla isinkwe singenamvubelo kuze kufuke usuku until kuze kufike umhla ka15 bese ke siyama kodwa ushemba uthini uthi kithina asidliwa isinkwa esinemvubelo uqala umhlangano kaJanuary kuze kuyoba umhlangano eNhlangakazi manje akuyona ke yethu lencwadi akuyona yethu iyasikhahlela lencwadi makufika lapho siphinde Exodus 12 u1 kuya ku11 mhlambe soyifunda yonke ke nje le asiyifunde yonke uJehova wayesekhuluma kuMose nakuAaroni ezweni laseGibhithe ethi le nyanga iyakuba kini inhloko yezinyanga ibe inyanga yokuqala eminyakeni kini khulumani kuyo inhlangano yonke yakwaIsrayeli nithi ngolweshumi lwalenyanga yilo nalowo makazithathele iwundlu ngokwezindlu zawoyise kube iwundlu ngendlu uma abomuzi bengalaneli bengalilethi iwundlu wolithatha nomakhelwane wakhe oseduze nomzi wakhe njenganani labantu kulelo nalelo wundlu anobala inani elithile njengokudla kwalona lo umuntu iwundlu malingabi nasici libe ngeleduna libe nomnyaka munye nilithathe ezimvini noma ezimbuzini niyakuligcina kuze kube sosukwini lwe14 lwaleyo nyanga ibandla lonke nenhlangano yakwaIsrayeli iyakulihlaba ngakusihlwa baza kuthabatha igazi balibhece ezinsikeni zombili zomnyango nasekhothameni lomnyango ezindlini abayakulidlela kuzo baza kuyidla inyama ngalobo busuku uyosiwe ngomlilo bakuyidla kanye nesinkwa esingenamvubelo nemfino ebabayo ningalidli liselihlaza noma liphekwe ngokuphekwa ngamanzi kepha losiwe ngomlilo ikhanda lalo kanye nemlenze yalo nezibilini zalo ningashilutho kuze kube sosukini kepha okusele kulo kuze kube sekuseni makushiswe ngomlilo niyakulidla kanye izinkatho zenu ziboshwe izicathulo zenu zisezinyaweni zenu nezindondolo zenu zisezandleni zenu niyakulidla ngokusheshsha kuyiphasika likaJehova nayo ke inkinga le Exodus 12 ibala isiko lokuthenzeka babeseka seGibhithe ke la ibalwa lento ukuthi liyini iphasika ngizoya ku11 ngijombe yonke ngiye kuleli verse esekugcineni sohlehla sikhuphuke nawo ithi niyakulidla kanje izinkalo zenu ziboshiwe asuke ezibophile amaNazaretha izinkalo zawo mayenzani umbuzi lo mhlambe ke sithi mhlambe la bakhuluma ukuthi ngelanga lokuthi kuzoba impepho le ibe khona mhlambe ke bazothatha ngalesikhathi ukuthi kuye kube khona impepho asibophe izinkalo yes asifaki futhi icathulo nayo ke ngithi ngisaya lapho ukuthi inayibhola ithi ziboshiwe izinkalo zenu icathulo zenu seyinyaweni zenu sekugqoka izicathulo la ithi nizokwenza lokho nibophe izinkalo nifake izicathulo ethempeleni kaNkuluNkulu nayo ke indaba ukuthi manje bese niphethe indondolo zenu kushuthi niphethe imboko ezandleni niyakulidla ngokusheshsha
leli undlu leli kukhona iwundlu edliwayo kukhona angazi la ukuthi ngempela bayayifundisisa ilama verse afundelwa ukuhlasela ukuthi hayi nina ni wrong iphasi bese umuntu avela acaphune lo amushwana ngeke sayifunda yonke kodwa abalaleli bayizwile ukuthi ithini Check Deuteronomy 16 Deuteronomy 16 1 and 2 ithi gcina inyanga kaAbibi iyona ke le ebalekile ikule kule ncwadi ngoba sizoyinyangeni kaAbibi ke ukuthi ubale inyanga kaAbibi kule ncwadi yaDeuteronomy 16 verse 1 and 2 uthi gcina incwadi inyanga kaAbibi nilenze iPhasika lika Jehova uNkulunkulu wakho ngokuba ngenyanga kaAbibi uJehova uNkulunkulu wakho wakukhipha eGibhithe ebusuku uyakunikela ngePhasika kuJehova uNkulunkulu wakho ezimvini naseinkomeni endaweni uJehova ayakuyikhetha ukube kuhlale igama lakhe kuyo amen nayo ke indaba inyanga kaAbibi inyanga yokuqala ngokusho kweBhayibheli iyiphi inyanga kaAbibi sesingena ke manje kuvuthondaba ke lwale ndaba ngoba laba basuke beshumayeza abantu ngokuthi inyanga yokuqala iPhasika kwenziwa iPhasika baqinisile ngiyabavumela kodwa inyanga yokuqala akuyena uJanuary kunjalo nje ngokweBhayibheli lithi inyanga yokuqala uAbibi amaKristu uma ethi aye ePhasikeni ngoMarch asuke eqinisile nawo laba abathi iPhasika inyanga yokuqala baqinisile amaKristu uma eya ePhasikeni ngoMarch aqinisile ngoba inyanga kaAbibi uMarch lo namhlanje ile athi uGregory kwelakhe ikhalenda uMarch uAbibi inyanga ziqala lapha phakathi mhlambe ngo23 20 bani izigama nxele kuApril ingakho ukubona lishintsha iPhasika libe ngoApril libuye libe ngoMarch why ke ingoba amaRoma afaka naleli siko lawo ekuthiwa uEaster ngoba nalo laba bayePhasikeni abazi noma baya kuma Easter baya good baya kuPhasikeni abasazi nabo ngoba lento sinamagama amaningi uyezwa kuthiwa siya good hayi siyePhasikeni akukona okukholwa ngokuthathu akukona ngokuthathu okukholwa akukona ngokuthathu okukholwa iPhasika yes ugudi isekwenye into leyo abayenzayo ngoba bajabulela ukuthi kwabethelwa inkosi angazi iba gudi kanjani into ewukufa ukuthi ubethelwe indodana kaMaria kamhlungu kanjani kuthiwa good ngayo ke siyajabula ngoba yabethelwa ujabula kanjani ujabulela ukuthi inkosi yabethelwa 2 ama Easter enye into kwakusuke ngibuyela kulento kaAbibi ke manje mfundisi ukuthi unyaka uqala kanjani unyaka uqala ngoMarch angithi umhlaba nje obungaka thina singenzansi le koIsrael ingenhla njengoba thina la kuyihlobo le isebusika ngicabanga ukuthi abantu bake babone noma kuyilento yoChristmas o Father Christmas ufake lesuit yakhe eliyakhithika kunjani la suka libalela likhithika yajulukisa liyafakile manje ngale kuyabanda ngala kuyashisa ngenyanga ke leka Abibi ngale kusuke kuqala intwasa hlobo unyaka uqala ngentwasa hlobo ngoba kusuke kuyisiqalo isiqalo seyitshalo iqala ihlahla iqhakaza ingakho kuthi unyaka uyaqala ingakho ke ngala ngenzansi bengakafiki abamhlophe unyaka thina besuqala ngo ukuphela kaAugust kuthi September yini intwasa hlobo lenyanga thina ekaSeptember sithi ubani umandulo ngobani sekundulela iyona yokuqala iyona endulela zonke inyanga ezinye ingakho kuthiwa umandulo kusuke sekuqala kuqhakaza ihlahla ngalana sekuqala sekuyaphendulwa emasimini nje uAugust nje kuyaqala kuyaphendulwa kufaka onyanga ntathu phansi ngoba seliyathwasa ihlobo siphuma kuJuly nje
khona lemkhemezelo yokuqala nje wazi ukuthi hayi siyaphendula ke manje balike lathi nje August September siyaphendula siyafaka manje September October November September October November December siyavuna unyanga ntathu mawufake ngoAugust futhi kahle imvula ivumile ukuthi kuphela uNovember uyavuna ngobani owethu unyaka suqala ngomandulo unyaka nje nonyaka usukuqala ngoba nakho izinto eziqhakaza awukwazi unyaka uqala ebusika ngale now inyanga kaAbibi kumaNazaretha angazi uMashi inyanga yokuqala le inyanga ngale ngenhla ukube thina uma samsana nalento yephasika ngempela ngabe silenza ngoMarch ukhona uMarch thina uMarch 10 angithi lapha ya masihlehla nje futhi ithi lencwadi ithi nansi mase yomhlanga ngenyanga yokuqala ngeloshumi nanye lenyanga kusihle ngo14 benza iphasika thina ngoMarch 10 hayi 14 sisuke sikhumbula ukufika kuNazaretha so indaba kaMarch sinayo kodwa nakhona akungathi ke mase kushift izinto bese bayashintsha abantu bathi hayi iphasika kwasha kwacima uMarch yenye into kumaNazaretha awuhlangene nephasika leli lisuke lenziwe ngibuya ke mfundisi ngibuyele kwena ngqoke manje uShembe njoba sithi sikhumbule kuphakameni wake wakusho yini yena ukuthi ngoJanuary noma mase eNhlangakazi suke sephasikeni akazi ekuzweni kwami nasekucubunguleni kwami izinto ngihambe ngibheka akaze ngenhlobo ngoba uma ubhekisisa izinto ezenziwa makuyiwe eNhlangakazi ayikhomba ukuqala zikhomba ukuthi ubusukhona ngoba ubeka itshe okuthiwa itshe wenza isivivane isivivane ke asibekwa la uqale khona sijwayele ukubekwa la udlule khona nazo ya ingakho ke ethi umuhlubuka la ohamba uyothatha itshe lakho lawa lithatha khona ulithatha esivivaneni la sokuyinqaba khona ulibuyisele lawa lithatha khona bese uthatha nenkatha yakho wayenzayo ukuthwala lelitshe ubuyisela utshani bufike bumile futhi ngenye indlela uthi ke wena usuyiqalile indlela usuyahamba lesifungo ke asihlale kuthi ngeke ngisahlubuka yes when awuqalike lapha isifungo lesi osenzile so manje kunezinto ezenziwayo ezenhla mhlambe yenye yezinto le ukuthi lezinto kunabantu abangaqonda ukuthi kusuke kwenziwani makwenziwa lezinto isentabeni lamasanga awu7 yini yona le omunye umuntu ngabona wena umuntu evele edlula nje kunetshe kuyaguqa konke akaza akatshelwanga futhi kulamasanga awu7 maybe wachaza usuku nosuku ngasine insuku ezisikhombisa lapha suke siye sibukweni kuyombulwa ukuthi ngomsombuluko wenzani ingakho ufika uthandaze uNkulunkulu makukhona kube ngakwenza ngomsombuluko namhlanje mengigibela kule ndaba ngiya kophetha izinto zami nokusebenza kwami ngicela ungithethelele iloko esife sicela isango lesibili ezango lesibili elesithathu ezango lesithathu elesine ezango lesine elesihlanu wango lesihlanu 6 ngosuku lesithupha lesihlanu manje la iqhubeka kanjalo ke njoba amasange u7 amele izinsuku ukuthi manje mawubuqala ke ubusuzenze nini zonke lezi zinto ozocela ukuthi uNkulunkulu akuthethelele kuzona zeinsuku ngeinsuku cha awuqali hayi ilapho enye indaba ukuthi uShembe wayokwenzana eNhlangakazi kahle ngoba engathi yizo zonke izinto ezibanga indida lezi
wathi eyokwenza lokho ngoba ngokwazi ulwazi uzongicorrecta mfundisi uShembe wabizwa uJehova entabeni yaseNhlangakazi eNhlangakazi ila afika amnika khona ubuNazaretha lo ngoba lemithetho amnika yona imithetho yobuNazaretha imfundiso kwakufanele ehle uShembe mayehle entabeni bese ezosifundisa ngalobuNazaretha ngenye indlela into esemqoka kunako konke kumbizeni kwakhe inhlangakazi yayifana neplate la azofika uNkulunkulu athi nabo uNazaretha wayonika ubuNazaretha ephezulu kwentaba inhlangakazi wayese enza izivumelwano ngamaNazaretha ukuthi njalo kanye ngonyaka uThembu uyoletha amaNazaretha la akwabantu asebashumayezile abantu asebekhethe lobuNazaretha ukuthi abalethe phambi kwakhe ezobaveza eplatini okwaphakelwa kulona uMnazaretha okuyinhlangakazi ubalethe ekitchen lakhe ekitchen kuthi nakulanga engaphakelwa khona nampa abantu futhi sengibabuyisile unginikile futhi sithi wathi angihambe wahamba nalesithi wafike naye wasilayisha amaNazaretha wabuya nanka kaManazaretha uJehova usezowapheka ke manje uthi uhambe nobasket umnika ubasket hamba ke manje ubathatha ubafake la kulo basket ubafaka ubabuyisa ubalethe la so ileyo nto asukushemba eyoyenza uma eNhlangakazi ingakho ke sokhona la masanga u7 ukuthi ngesikhathi ke ubasebenza bahambe ngayo inindlela sebe kulamasanga u7 ke usuku nosuku okuba kwenzile nokuhle akwenzile kuyavela akuboni osuku ngalunye umethandaza okuba kwenzile uNkulunkulu umethanda uthi mntana ngiyakuxolela ngoba kuningi ukuhle okwenzile kunokubi usuku ngosuku inhlangano leyo ukuthi singene kuyona siyilungisele lo December lezo silibele ukubhiyoza nje kufeka ngase yayilungiselela mangikweleta mfundisi angikukhokhele mangenayo imali angithi mfundisi sentabeni inhlangano ngixakekile le ampahla leya ngizohluleka ukunika ungikhulule na ukuthi ngabe ngingathi ngihamba uyakhala wena uthi yazi ngabe ngihambile nami usambothi unemali yami angisakwazanga ukukhuphuka ukuhamba kwami lapha ya sekuthe minus mina engiushayile lo minus lo wrong lo ngoba angizange mina ngiyobika inkinga yami mhlambe nami njoba ngihambile bengingenalutho khona ofikile wathi hayi hoza ngikuthathe wangigibelisa wangamisa kodwa angibikelanga wena engikukweletayo ukuthi nginenkinga kwamina hawu kodwa nathi sengivelelwe inhlanhla usibanibani uthi hayi uzongithatha ngibeke so into enjengaleyo ukuthi njoba uthi noma usufikileke khona siqale emakhaya lento azange siba lokubhiyoza siqale emakhaya siyilungiselele umuntu engixabene naye angihlambuluke kumuntu uyakholwa kakholwa lo muntu kodwa inhliziyo angangibambela inhliziyo ngizwa lapha ya eNhlangakazi silungisa izinto zethu nje siyaqamba uyafika ke lolu suku ukuthi siyofaka umdedele siyakwazi ukuthi siyakhuphuka sentabeni ngikhuphuka nje mina awunasici anginasi isici kumuntu sekuyosala engisilibele yingakho mase ngifika ke entabeni eNhlangakazi sengihambe ngiguqa nakhona mangikhuphuka ngoba kukhona mhlambe engikulibele ukuthi uNkosi ngicela ungikhumbule bese ngiyavuma engikwazi bese engikulibele futhi inkosi nengiyilibele ngicela ungithethelele wena Nkosi ungifanele ukumala kwamakhono uNkulunkulu noShembe ezomnika lobuNazaretha engathi ngiyayikhetha inkosi ubona engathi ibuyilahleke lapho ngoba siyangena sibaningi manje siyangena sibaningi kakhulu siyafika nje kodwa sichazelwa lezi zinto ukuthi ngoba abantu ngempela ungagcina umsolo umuntu akazi umuntu akazange azatshela umuntu kuthiwe nje yona ithi ngiyayikhetha inkosi ngoba manje sandisa ibandla sijahe lokho ngiyayikhetha inkosi yasekuphakameni babhatiswa njengomNazaretha bese tshelwa zonke ezinye izinto utshelwa abantu futhi nabo abangazange batshelwe kwasekuqaleni kwabona nabo bafakwa kanje so owafakwa kanje naye usefaka omunye kanje nomunye kanjalo yini ke ezokwenzeka lapho umoya wamadoda abathathu usungeneke uzovela ungene kalula ngoba manje hawu nina enibekwe uShembe bafundisa nibatsheli
sizobatshela ke thina sibathatha futhi wena uwedwa umfundisi thina sobatshela ake sikhulume iqiniso ecishe elifane naleli uma siya ekholweni la eNazarethini sifana nomuntu ofakwa ensimini yama roses ungena ensimini yama roses kuma roses izimbili izinto ezikhona khona enhle khona ebuhlungu enhle imbali ebuhlungu ameva irose literally irose linameva kodwa lihle futhi lihle manje okulukhuni kuthina asifundiswa ukuthi ungabuka ameva obuka imbali ngoba iyona esemqoka manje thina sibuka ameva mangithi sibuka ameva ke ingakho mesingena ekholweni mesingena ekholweni asitshelwa sithatha ushembe simenze mesishuyezwa simenze inyanga noma umthandazo othwalisayo kanti inhloso enkulu uNkulunkulu ayithumela ushembe emhlabeni kwakuzotshela abantu ukuthi wenze njani mawufuna ukufika ezulwini ngomphefumulo wakho kodwa manje osokukhulu kakhulu umuntu umeshumayela uthi mufuna abafazi woza mufuna imoto woza mufuna umuzi woza akhohlwe into esemqoka imbali ukuthi imbali la kuthina yinye imbali la kuthina ukuthi umuntu alungiselele ngokwenza kahle alungiselele ukuyezulwini hayi konke lokho okunye kuyizinto eziyifikelayo kodwa ushembe aqinise kakhulu kuthina ukuthi uzosiza ukuze sifike ezulwini lokho okunye nje ungakwenza ungakulalela kodwa okusemqoka kunakho konke ukuthi wena ufuna ukufika ezulwini na into esemqoka nazo ke mfundisi ngoba sisebenzela inyama nomphefumulo kakhulukazi umphefumulo ingakho Mr Sambodi kukhona isihlaba esithi baba ngikulolu hambo olosizi nenyembezi ungathi mawusubusa uthi ngingene ngempela kulona akulona lokubusa lo kuthiwa la baba ngikulolu hambo ololosizi nenyembezi manje uma usuthi wena uyiNazaretha njani uhluphe kunje akulona uhamba lokujabula la abukho ubumnandi lento ekuthiwa ingakho kuneyindawo namhlanje uyisebumnandini uyayibona lezi indawo ukuthi akhona bumnandini la kufuna uqapheleke khona ifundiso yakho ushembe uyiqaphele kakhulu ukudla ungakujulukelanga manje ngenye indlela thina mokuthiwa singadingi singasweli thina abantu bakho kodwa asisweli asidingi nje ingoba sithe emveni kokuthandaza sathabatha igeja salima asilindanga ukuthi ngizowina ilotho ungathi uwina ilotho ukuthi ngihambile ngawonikela ngawina ilotho busuqada isibusiso cha isibusiso esikhona la ukuthi idla ujulukile awujuluki mubeka ilotho mfundisi wathinta indaba ebaluleke kakhulu le yokuthi ithabathi igejulimo yaphila ngalo usho njalo ushembe ngoba uma sidla kulobu Nazaretha kunezifungo ezizenzayo akulona nje ibandla noma ingakho ngibuye ngingane nokuthi isonto kuthiwa inkosi ilanga yake yathi kuphakameni isho phakathi eparadise yathi akona esontweni la yasho yalikhomba lapha phesheya lesonto encane lapha eBhambayi selisithwe imizi manje lisabonakala kahle yathi nanti isonto ofuna ukusonta akahamba yongena lapha hayi la khona esontweni yathi la sisemnyango wasezulwini umphambi ngomnyango wasezulwini usuka la ungena ezulwini so kunezifungo kunezinto ezenziwayo eNazaretheni ingakho nami kumakhulunywa ngamasonto ngibuye kuthiwa siyasho phela ngoba vele yibandla phela abantu bahlangene bayibandla kodwa ushembe washo ngofuna ukusonta nanti isonto hayi kunezifungo ezenziwayo eNazaretheni awuvele nje lezi ifungo futhi mawuyiphula kunenkinga into ekuthiwa nesifungo ingakho ushembe noma ususithatha ke lesifungo uthe ngiyayikhetha inkosi yasekuphakameni wasithatha lesi sifungo lesi wangena kusona kunale yankonzo athi iyenziwe uma usungena eNazaretheni la khona usuyihlukanisa khona
nezinto eziningi obukade uzenza ngoba uthatha isifungo manje sokuthi uyakuhlala endlini kaJehova kuze kube sekupheleni kweinsuku zakho. Ngathi iyona lento efike ibe inkinga ke kubantu abaningi ngoba ibandla lamaNazaretha or ngithi ubuNazaretha babuthatha bese bethi ngenxa yokubona abantu bevunula amabheshu bese bethi inkolo yesintu. Cha sike sakuchaza lo ukuthi akuyona inkolo yesintu le. Khona incwadi kaGenesis ngithi uGenesis 3:21 wabamba esanga isikhumba uNkulunkulu. Isikhumba lesakusona esobuzwe ingubo uNkulunkulu ambathisa ngazo abantu bokuqala. Manje na ke akuyona yamaXhosa, akuyona yamaZulu, akuyona kodwa kaNkulunkulu yena oembesa abantu ngayo. Ngenye indlela amaZulu abenenhlanhla ukuthi uyawo. Asayigcinile inhlanhla uthi asayigcinile. Agcina into ayimbathiso uNkulunkulu hayi ayitholela wona ngokubuzo. Yes. Now liyo lento le esifike ibanga inkinga ngoba abantu bathi babuyela uNazaretha babuyisele emasikweni abo ingakho sebeqala benza zonke izinto uShemba angayifundisanga lezi uShemba afika abakhipha kuzona bona babuye ingakho namhlanje uthola emzini yamaNazaretha kuthiwa hayi phela mawungabugaya utshwala izinto ngoba uShemba wayengezili kuzokhipha ezosikipha izintweni zentu wayesibuyisele izintweni zethu konakele kangaka nje kuze kushiye kuthiwa ebandleni konakele kanjena nje ingoba uShembe walahla amasiko. Uyabona Mr Sambothi uNumeri 6 siyawufunda kodwa awusanele thina ngoba uNumeri 6 uthi ukhuluma ngokwesikhashana ugcinini wele kodwa la kuthina kungaphezulu kaNumeri 6 kuthiwa la khumbula ukuthi namhla wenze isivumelwano noJehova uNkulunkulu wakho sokuthi wena usiyohlala endlini kaJehova kuze kube sekupheleni kweinsuku zakho. Uma uhlala endlini kaJehova kusukulindile umulindile ke abantu babelindele izinto ezithintekayo omunye oyilindele ukuthi akana ngane ebese ethi ke ngoba naku anginangane ngizoke ngiyigcina inwele zami ngoba ngifuna ukukhuluma noJehova wangidala ngineinwele mase ngithola ingane sengohlaba ke lokuhlatshwa bese ngiyigunda futhi kodwa eyamaNazaretha ithi khumbula ukuthi namhla wenze isivumelwano noJehova uNkulunkulu wakho sokuthi wena usiyohlala endlini kaJehova kuze kube sekupheleni kweinsuku zakho. Ngenye indlela akukuhle lokhu ukuthi uma ngibona umuntu ogundile bese ngithi ugundelani uyikholwa cha akushiyi ukuthi amakholwa akho kodwa kuthiwa isifungo sobuNazaretha umuntu ongagundi oyinazaretha umuntu medlila amanzi ampunjwana uwadlila kalona iNazaretha lesifungo sobuNazaretha isona esiphoqa mina ngoba ngafunga mina lowa akafunganga lutho. Umfundisi uthinta indaba ebese ngiyilibele ukuthi kunobuNazaretha baseBhayibhelini bese kuba nobuNazaretha obunikeza uShembe ebnikeza uNkulunkulu singakhohlwa lokho ngoba ngathi ukuthi uShembe ne wavele wasukela into wavele wasukela nje wasebuka iBhayibheli wasebona igama elithi Nazaretha waseyathanda wasethi ibandla lami ngizoliqamba ngothi Nazareth Baptist Church. Khona indaba enomehluko njengoba ngithi selithethiwe icala emhlabeni wonke. Uthi ubaba ilanga uthi uma ifika indodana kaMaria yafika iconsa igazi yafika nomzimba wayo olimele uthi ingilosi zonke zambuza amaphiko zaguqa uthi zaguqa zabheka phansi njengamasulumane emethandaza uthi ke zathina ezinye ingilosi zathi siyahamba siyohlasela emhlabeni siyobhubhisa sithi ke lesabelelo selithethi usiqamba ngaleso sikhathi selithethiwe icala emhlabeni wonke ngaleso sikhathi ubaba ilanga ezogqoka leyo ngubo eyineziphambano ezimbili la emahlombe ileso sikhathi ekhuluma ngokuthi selithethiwe icala emhlabeni wonke ziphumile izingilozi zayizophuma zizobhubhisa umhlaba kwase kuthiwa wo selithethiwe icala ngoba usetheni uthi ngasukuma mina Shembe ngathi nangu mina thuma mina ngiya emhlabeni uthi izingilosi zathuka zonke methi niya emhlabeni
umhlaba unje ubulele ibulele ingane ezele yodwa yanikelwa uNkulunkulu enikele ngayo ukuthi ayihambe yolungisa umhlaba bafike bayibulala kwazona isafuna ukuya kulomhlaba sibuke into eyenzekile zayifuna ukuyohlasela ibulala abantu wayesethi manini mina ngiyayi emhlabeni uNkulunkulu ngesikhathi esho njalo uShembe wayesethi hawu sengiyakhumbula khona abantu bami inzalo kaNkothovana akezivule isambulo Sambulo sovula isambulo 7 verse 13 wayesekhuluma ngenzalo kaNkothovana akuyithole le Sambulo 7 verse 13 nasi ngizoyithola la manje na ke uma eselokhuzile la kusambulo iyachaza ukuthi ikhuluma ngobani uzoyizwa leyo ncwadi ukuthi thini ngisho ukuthi uShembe mefika la wayevele khona impela wayehleli nezingilosi kuphelele nayi lencwadi lethi mayiqala ithi elinye lamalunga lase liphendula lithi kimi laba abambethe ingubo ezimhlophe bangobani bavelaphi na ngase ngithi kulo Nkosi yami nguwe waziyo lase lithi kimi laba yibo abaphuma osizini olukhulu bahlanze ingubo zabo bazenza zabamhlophe egazini lewuhlu ngiqhubeka naye qhubeka ngakho ke baphambi kwesihlalo sobukhosi sikaNkuluNkulu bemkhonza imini nobusuku ethempelini lakhe nohlezi esihlalweni sobukhosi uyakumisa ithebanakela phezulu kwabo kabasayukulamba kabasayukoma kabasoze bahlatshwa ilanga nakushisa kuni ngokuba iwundlu elingaphakathi nesihlalo sobukhosi liyakubelusa libaholela emthonjeni yamanzi okuphila noNkulu amen siphelile amen manje mufunda leyo ncwadi ke mekuthiwa basewulamba into edala esilamba ukuthi asilalelanga ukuthi uShembe uthini yes uyiwundu lokuphila eliyosiholela emthonjeni uthi ke ekupheleni kwalomthandazo uthi akasho ukuthi ekupheleni kwalomthandazo hamba uyofesa ufuna umsebenzi indlala esinawo namhlanje ukuthi asilalelanga ukuthi uthunyweni phula imithetho laba baqhamuka osizini olukhulu uShembe mefika la ufike abantu abansundu becindezelwe kukhona wafika wakhombisa futhi wafika wakhombisa ukuthi yabona ukube wengavele ezulwini ukube engathunyiwe uNkulunkulu wezoboshwa omlaleli mtholalela Zulu lalela abantu bengiphethe ngezwi lethu manje na ke ngaleso sikhathi uthi sishiya inyoni shamahlokohloko ushobona abelungu wami ekhuluma bakhuluma ungezwe abasheshise njengamahlokohloko kwakufanele ukube babezwe ukuthi uthini bambophe noma bezwa kodwa bavalwa ingqondo bangamuzi ukuthini ingakho mase becabanga ukumbopha emzini waselinda bahluleka noma sebefuna ukushisa umuzi waselinda bahluleka lesi sifungo leso okhuluma ngaso esisidalela ukuhlupheka uma singasasigcini siyasithola lapha emthandazweni esabatha uverse 9 ethi khumbula ukuthi namhla wenze isivumelwano noJehova uNkulunkulu wakho sokuthi akuhlala endlini kaJehova kuze kube sekupheleni kweinsuku zakho awusenzi nomfundisi emasontweni senziwa nomfundisi yes la isifungo usenza noJehova ngoba yibandla likaJehova leli lobu Nazareth ufike noShembe buthi uyohlala endlini kaJehova kuze kube sekupheleni kweinsuku zakho okuchaza ukuthi akufani nalobo abaseBhayibhelini akade ukhuluma ngabo bokuthi ubenza isikhashana uthole lokho okutholayo bese ubeka phansi manje ilento lesi sifungo sisithola emthandazweni okuvuka wokulala nowesabatha okuchaza ukuthi lesi sifungo sisifunga zonke izinsuku hayi ukuthi sisifunga ekseni sisifunga ntambama sisifunga ekseni sisifunga ngesabatha sisifunga ekseni sisifunga ntambama so isifungo lesi mhlamba sinaka ukuthi suke sithini ngoba siyafunda nje kodwa manje asinaka ukuthi leli verse liyasibopha ilona lezi sibophele ngaze kutheni sesiyohlala endlini kaJehova kuze kube sekupheleni bese bethi abantu cha kukonakala ukuthi siya kugaya utshwala yona manje zama kufanele ukuthi ukwenze lokhu ngoba kuyisiko
kanti yini le yathi uShemba sihlukanise nazo uma sesingena eNazaretheni uma futhi sobuye sibuyele kulezi buhluke ngani ke uNazaretha yindaba ngibe yiNazaretha ngavele ngoba phela sengiyafana nomuntu ongakholwa sengiyafana nomuntu oyishayela induku sengiyafana nje ngoba phela sengibuyela kulezi zinto ngithi mina izona izinto eziphilisayo leziya uma ungazenzanga lezi zinto ezenziwa yilaba yabantu besintu ngeke izinto zakho zikulungele kanti uJehova kena ikephi la ehluka khona kunalabo abantu ngoba manje yonke into eyenziwe labo abantu sithi asiyenze ithanda ukudida lento mfundisi isala la uma ukhetha inkosi endlulela kuNumeri ngicile kakhulu kuyena uyabona uNumeri isiko labantu lokucela uNkulunkulu ngenye indlela into ababenza babekhombisa ukuthi kuyiphutha ukuthi bagondile kwakuye ukuthi mebezoya uNkulunkulu bese beyigcinile ngeindlela babe robha uNkulunkulu ukuthi yimele ikhona abese banika ke ngoba uthi uNkulunkulu uzobuza kubona njengoba usugundile nje wacela izinto kumina ngakunika inwele wayisusa manje sengizokupha izinto awuzoyibulala lezinto ongicelayo manje kwami mina ngakupha inwele uyisusile inwele babe robha uNkulunkulu ukuthi ke uNkulunkulu ngoba uyabathanda abantu bathi awunazi inwele ikhona angimniki usangikhumbulile amnika othi mase kutholile waqala phansi agunda kodwa eNazaretha akulona ke isiko labantu eNazaretha kodwa isifungo phakathi komuntu noNkulunkulu ingakho eNazaretheni kukhona into ebizwa ngokuthi inkonzo yomahlukana ndlela wangena endabeni enkulu wangena endabeni enkulu yona inkonzo khona ke namhlanje inkonzo yomahlukana ndlela iyona inkonzo engabonakali iyona inkonzo engabonakali ngoba iyona inkonzo le efike ihlukanise umNazaretha ngoba uma ngivele ngingena eNazaretheni abantu sebengibona nje sengiyehla ngenyuka nama hawu saba yiNazaretha angibachazelanga hawu bani saba yishembe abanye sekuyinto nje ngiyehla ngenyuka kodwa akekho engibachazelile ukuthi sengenzani ke manje njengoba ngena la ngoba phela njengoba siphila ngeke sikubalekele leyo ukuthi khona abaphilayo esiphila nabo khona basemoyeni futhi esiphila nabo so kunezinto ekade ngizenzela ezekufanele ngichaze phela ukuthi hayi wehla wenyuka wena wangabusaba samlilo lo wasitshela ukuthi akusabaswa umlilo ngamasabatha yini yona leyo uyabona ke inkonzo enkulu namhlanje inkonzo yokukhumbuza abantu ukuthi khona indaba kamahlukana ndlela namhlanje usukubona abantu kuyagidwa asuka umuntu ajomba ephambili agiye njengensizwa yasemgangeleni uyenza inkonzo kamahlukana ndlela makunjalo awuhlukanisanga ngoba usubuyisa lezi izinto othi wayishiya lapha kuyahalaliswa kuthiwa amen uyingcwele haleluya uyabona la sehlisela umelusi ozoselusa ngifuna ukusho lokho ingakho eNazaretheni ingekho lento yokuthi nginomoya ngoba uyabona akukhona ebusika la kuthina kuthini sehlobo kunomalusi uthi zingadli ebusika ukubona ukuthi inkomo njengoba ngisho nje inkomo ngisho inkabi yabhonga ebusika manje umuphumela ngaphandle la emabandleni lawa angafana noMnazaretha kubhonga ngisho nenkabi la ayibhongi inkabi la ayikho inkomo azuyibona isingena ukubhonga ithi nginomoya awukho umoya la munye umelusi manje sihlale sisaba yena njalo ingakho kungadlalwa umuhlabelela isihlabelelo sala ekhaya awukwazi usihlabelela ngekhwele awukwazi ukuthi mususihlabelela bevuma kahle abantu bese uyayibongela ngoba usukuthandaza manje na sinomelusi akukhona ebusika kuthini sehlobo nominini wangikhumbuza indatshana encane mfundisi angifuna ukuphazamisa le kamahlukana ndlela angisazi sasixoxelo bani nje kudalo ethi kwafika umfundisi lokufika abafundisi umfundisi wakho umfundisi oyiyoni kuphakameni kwesikhathi senkosilanga angazi noma kwakuyinkonzoni usethi ke sizocela
umfundisi usibanibani ekhomba lo mfundisi asithandazela waseshini ngqule shama phiko phezwe Jerusalem kubonini lento abake bayishoke washo hawu amaNazaretha nawathuka ngithi bamemeza phela thina yonke into ethi azaqala avula amehlo kancane bathi bayavuka bathola inkosi imgqolozele hayi indlonke agcina ivula amehlo imbheke egcineni kosethi amen selithi langa ubungasho ngani mongakwazi ukuthandaza sibanibani sicela usithandaze wasesho waseNazaretha ngesizotha hayi lokumemeza lokho yabo uyamfundisa la ekhaya kwenziwani mawukhuluma noNkulunkulu bokwazi ukuthi ukhuluma nobani futhi wazi ukuthi uthini manje kunale yonke inqake lento yonke lesikhuluma ngayo nokuthi khona abantu ababe nalesa sifungo sobuNazaretha sokubamba uNkulunkulu lento eyenzeka la namhlanje kufika abantu bezonikela becela something kuNkulunkulu bayazi fanele bayocela lapha eladini fanele bayocela lapha kuShembe ngoba uShembe uvela ezulwini but abazile ngokuzoba amaNazaretha thina bese sifuna ukuthi khetha inkosi lo muntu akazele leyo nto lo muntu ikhona ke lo muntu ezothi mayisengenile la bese yamkhinqa lento ngoba manje senze ngathi thina njengoba ucele lento uma ungawugqokanga uNazaretha uNkulunkulu uzobuya kuphuce cha bakhona baka number 6 khona la bakhona abagqoka uNazaretha omunye kuke kwabuza omunye ngiseselovu iNazaretha nje wesanda kuphendula hey mhlongo njengoba mfowethu uhlupheka kanje nina kanti ninjani thina buka siyafika senginakho konke ngathi mina uyajabula nakho konke ngithi usunayo imap yendlela ozohamba ngayo ezulwini kwababhlukwana ngathi ngithi lalela ke yabo nje wangihleli la yinye into engizoyifuna la ngizofuna indlela ezulwini ngikhumbula ngelinye ilanga kunensizwa ebihamba ngewheelchair enamasondo amathathu yasemandeni yasevunzitha yangala ishova ngezandla lensizwa kufika uprofessor umugli India yabona lo bhale incwadi lethi Shembe Christ and Ancestors yes umefika umugli uyam-interviewa ke lo muntu uthi wawuzokwenzani la uthi lo cha ukufika kwami la ngazwa ukuthi uShembe yabasukumisa abantu ngangizocela nami ukusukuma uthi pho ngoba usukumanga uhlaleleni uthi lo mbhemu mephendula uthi awuboni utshalindi uthi awuboni yebo namhlanje ngihleli kuwheelchair ngenyama nako konke ngiyikho kodwa ngafika la ngakubona kwakubili ngabona uNkulunkulu wenyama nomphefumulo ngesikhathi ngifika mina kuShembe umphefumulo wami wakade isishosha ngaphezulu kwenyama kodwa ngafika wavula amehlo umphefumulo ihlo lesithathu walivula ngambona ukuthi lo uvele ezulwini ukhona ezulwini ngasukuma emphefumulweni uthi emphefumulweni mina ngisona isishosha uthi ngakho ke ngihleli nje ingoba ngafike ngazuza ukunyakaza komphefumulo nakuba inyama ishosha ukhuluma enye into umfundisi ngizodlula nje kule ndaba ngoba uyayithinta ngomunye unyaka mhlawumbe iminyaka yamashumi amabili nento edlule eyenzeka lento sila ngaka Coca-Cola kulama hardware lapho kunempahla esoyithenga sambile ezasebuhleni ngisho nje sekuqhamuka insizwa sikwingudla la sithenga izinto zokwakha so kuyakhiwa phezulu ayifika ipake ngalo BM wayo umuhle lensizwa isibuke eyisibingelele bese ingena esitolo bese ibuya nenqwaba yama cold drink iwaphethe ngoplastic liyashisa ilanga eyiviki siphe sonke Coca-Cola nanani iphethe ama drink iyasibona eshiswa ilanga awu sibonga basho awukosi busise sibonga hawu nayi bonke ishaw BM wayihamba futhi lendeda khona into eyaziyo ngamana mhlambe lo BM yawucele kuShembe
mhlambe la njengoba izinto enazo so ayiwakhohlwa amaNazaretha ngiya kulento ka numeri 6 esihleli phezukwayo ukuthi khona abantu abanjalo. Now kuthe makudlula mayihamba lensizwe usethu umshumela sihamba naye uthi hayi maNazaretha kukhona into engicela ukunitshela yona uthi ngenye imini lento kulokufika abantu kanje lento ngiya kulento oyishoyo mfundisi ukuthi athi insizwa mhlongo nahlupheka kangaka uthi lento ibiloko inokwenzeka abantu bafike banikele enkosini bathola izinto banikele abangewona amaNazaretha kuyashesha kwabo kuyashesha uthi mayifikile umuntu afika bekuthubob uyabuya emva kwamasonto noma isonto uzobonga ngawuthola umsebenzi uyabuya uzobonga baba imoto nje ngangiyicelile ngihamba ngayo na ngishipha enzansi wamini hayi abafundisi baze baye inyangeni yezulu bo hayi bahlangane bahlukane bahle yini thina siloke sihamba naye siloke sinenkinga kodwa abantu nje abangayigqokile ingubo emhlophe bangena baphume la ekhaya kuthiwa ithi nithini bafundisi mase beyibuza baphinde hayi kwakhona impela nje ukuthi cha hlambe nisombuza uthi nithini bafundisi base beyasho baba siyabona la sama nawo sesambila nawo sithi isikhathi kodwa thina sinalutho abantu bangena bayaphuma labana yonke into kuthiwa sehleka kancane wathi bafundisi wathi niyabona kukhona abantu basezulwini kukhona abantu basemhlabeni kukhona abantu abadalelwe yonke into yasemhlabeni uma umuntu wasemhlabeni efika la ezofuna izinto zasemhlabeni uthola ukuthi kunento encane ebibamba ukuthi lezi zinto zakhe zingenzeki uthi mina ngivele ngithi ngiphephethe le zinto zakhe zivele isuke lento lebivimbele izinto zakhe zasemhlabeni bese ayithole zonke ngoba umuntu wasemhlabeni fanele izinto zasemhlabeni zonke ayithole abuse enze yonke into emhlabeni kodwa mhla edlule emhlabeni ngisho sethanda ngeke azabonane noNkulunkulu ngoba umuntu wasemhlabeni uthi ke khona umuntu wasezulwini uthi abantu basezulwini indlela yabo ikhulu lento kade uyisho mfundisi uthi indlela yabo ikhulu ngoba ukhona izinto ozoyinikwa bese zikususa uNkulunkulu kanti uNkulunkulu njengoba engakuniki lezi zinto eloke kuthi kuphila idla ungacisha ugesi endlini ingane ze aqalele lento ngoba hayi ngoba ekuzonda kodwa mina sengibuka ngehlo lasemhlabeni ngifuna ukufana nabantu basemhlabeni yazi intshumayelo yelanga enye yasezulwini yahlela nezinkukhu manje nami sengifuna ukuba inkukhu ngibe ngiyinyoni yathi until ngibe nalelihlo lokubuka ngokwasezulwini uNkulunkulu anganginika ke kwande ngoba ngampela sithi mase siyitholile izinto zasemhlabeni bese sibuka njengalensizwa le ngizibhala isitolo ngesabatha kubhizi kakhulu yes sengibuka kanjalo hayi ngeke hayibu usho okuncane kudayisa utshwala ezitolo zamaNazaretha ubhuti engakona uyabona inkinga ekhona la ile kade ngisho eqaleni thina sifike ebuNazarethini sabuka meva mase sizosiza sakhohlwa ukuthi into esemqoka imbali akasihlaba meva liphuma igazi kodwa siphume siphethe imbali ikhiwa kanzima ngoba udlula uhlatshwa ameva kodwa landela umgudu lolu hambo olunzima olusuka la eNhlangakazi liswezama ukusikhumbuza lento oyishoyo mfundisi ukuthi ingene la emakhaya kodwa ingeni sesijike silenza umzali ukuthi lolu usizo olingaka ngihlatshwa ameva ngihlatshwa amatshe sihamba emgaqweni abantu kade bephihliza amabhodlela ngibuye ngifike sengisikwe ibhodlela sengibhadishiwe ngilale emvuleni lento inento ethile esuke kufanele ingikhumbuze yona itriggerishe la engqondweni mayelana nohambe engikulona kodwa ngiyafika khona kade kunzima kunje ngihamba kulamatshe ngihamba kulameva ngishiswa ilanga nginethwa yibo kodwa ngifika entabeni nasemhlabeni yiyo leyo ndlela ukuthi sihamba kunje siyabambe kufanele sibambelele kodwa kuloNkulunkulu esimlandela ngoba ekupheleni kwalolu hambo kwalendlela sizofika la ushembe sibizele khona uyabona ihlabelelo zala ekhaya
ziyakhuluma nathi indlela incinyane inamatshe inameva ihanja abambalwa lapho siya khona bakuthiwani kanti uyabona noma ungaba nemali yonke uma uyithanda ingane yakho wakhe eduze ka freeway umgwaqo ogijima imoto ngeke uyithengele ibhayisikili unayo imali yokuyithengela ngoba uyivikela ukuthi mike ufreeway muhle ilazo cangudla uNkulunkulu ke wenza wendoda enemali kodwa yakhe eduze ka freeway uNkulunkulu mekuthanda akakuniki izinto ezizokwenza ube umuntu wasemhlabeni. Mfundisi ukhuluma kunensizwa yomngani wami inemali kakhulu mhlambe noma tsepha kanalo yamali ngagcina kodwa ngisukile eduze kwayo inemali uyabona mangikhuluma ngomuntu onemali ngeke ngisho ngegama inemali kwangempela hayi ukudlala le ndoda iyangixoxela ilanga umfana wayo uphasa umatric iseyahamba yalapha ka BMW ufuna umthengela i3 series entsha ngoba uphasa umatric mayifika lapha ya baxoxe no salesman abuza iminyaka yayo hayi usalesman athi hey Mr Sorenso ngiyakuzwa kodwa umuntu omnyama lo ngikhuluma ngaye akuyena umlungu akuyena indi athi ngiyakuzwa uyaziwa vele izinto uyayithi uthenga cash nalapho uyongena nizothatha imoto cash so usalesman iadvice amnika yona uyazi vele usalesman mawuthenga cash imali yakhe akakujabuleli lokho imali iningi mawuzothenga ngesikweleti so uyalo vele uzongena nemoto uzothenga nje imoto into ayiswipayo ngekhadi aphume nayo ayinankingi uthi usalesman le moto ofuna ukuyithenga iadvice yami ethi ungayithengi fanele kusemncane kakhulu baningi bayithengile ingane zabazikho namhlanje le moto oqala ingane mayisanda thola ilicense lezi ingane lezi umfana wakho una 18 years kade thola ilicense manje sithanda ukudlala ngeimoto akakavuthwe emgaqweni and le moto inesipidi ziyaphela ingane uthi baningi bayithengile ingane zabo ishonile zibulawe lezi imoto uthi ingane yakhamba nje uyithengele imoto encane ukuze nje idrive nje iye la yakhona uzoloke ekhulu umfana umbone uzoyishayisa mhlambele kwenzakaleni umbone ukuthi unakekela kangakanani emotweni mhlambe emva kweminyaka emithathe emihlanu uyobuya kuzomthengela le moto ngiya kulento oyishoyo mfundisi ukuthi kukhona into uNkulunkulu angasiniki zona ngoba evikela thina yingakho engasiniki kodwa siyaphila kukhona abantu abanika yonke lento uthi yazuba namseko hawu ubulawe nabafazi bakabangaka ubulawe izinto ayinikiwe zonke unikeziwe kodwa manje bekufanele ayinikwe manje ngoba nesikhathi sakhe bese limited emhlabeni bese sincane kodwa manje fanele asheshe ayithole lezi zinto zakhe ngoba umuntu wasemhlabeni izinto zakhe zasemhlabeni ezayinikwayo kodwa ke mfundisi sesikhulume kakhulu sesikhohle inkonzo kaMahlukanisi akuyithathe inkonzo kaMahlukanisi izibuko zami ngiyibhalela phansi akuyithathe othi akuyithathe kaMahlukanisi ngiyifunde le nkonzo ngathi bangalalela abantu inkonzo le yafika nomfundisi uMagwaza kahle umnyombo wayo ngoba umfundisi uMagwaza wasenkandla wayikhuluma nenkosi langa ozalo umfundisi omdala ozalo kwakumfundisi omdala ehamba nondodana lo sanda khamba futhi nondodana umfundisi uMagwaza ngizoyifunda njengokubhalwa kwayo ithi ngelinye ilanga sihleze kuphakameni kwafika umfundisi uMagwaza wasenkandla ngaleso sikhathi wayefundisa enkandla ukuchaza ukuthi wayengumfundisi wasenkandla wayefundisa enkandla kuze kube seshowe nomthunzini wonke weza nendodana yakhe phambi kababa ilanga phuma Scott nabalotshali abahanguna lamazwi akhulunywa indodana kaMfundisi uMagwaza nayo eyahamba isingumfundisi umfundisi ke lo sanda khamba nganginenkinga ngingabathula abantwana sengineminyaka emithathu ngiganiwe umkame esekhaya naye engasaphathekile kahle emzimbeni egula waphoqeka ukuba eze kimi wakhononda umndeni ubaba ongizalayo weza
wazongibika enkosini yathumela ukuba ngilandwe ngafika umfundisi omdala ebika umfundisi omncane lo sanda khamba iyathumela inkosi ukuthi akalani konke kwakusekusha isanda kuhlala naye uneminyaka emingaki aphendula ubaba ngobantwane ibutho nkosi angithi abantu abadala ke babebizana ngamabutho hayi iminyaka babengayazi iminyaka ngiyakubona uyindoda ekhulile impela uhlushwa yini pho ubaba wathini kini konje Magwaza uma nithatha lendlela kaShembe nina abantu bakwaZulu ninezifungo enazenza nina namakhosi enu kuhamba khambe nivukelwe yizwe lapha ekukholweni ngoba ezinye zazo zinegazi lachithekayo wathini kini uShembe ngalokho kubuza inkosi la baba Nceku baba inceku yathi kithi nxa sesiphendukile siyovalelisa kwabasibutha nabo abaphilayo nabafileyo lokho kuyosisiza ukuba singabanjwa imimoya eyisekele sempi yokuqala ebese iphila singakabi ngamaNazaretha wathi yena uthanda ukuba umuntu wathi yena uthanda ukuba umuntu abhajadiswe esazi ukuthi wenzelani wathi inkosi uyazi ukuthi sibizwa ngokungafani omunye uthuka esephakathi kodwa kumele avalelise noma ubani ezenzweni zokuqala zasemabuthweni nasemabandleni nasematshwaleni nasengomeni njalo njalo ihuka likaMahilelo labuza lathi wathi kuyokwenziwa kanjani lokho waphendula umfundisi uMagwaza wathi uBhombela waqala emachunini wathi umuntu nomuntu akenze inkonzo kamahlukanandlela libuza ilanga ethi yenzani idili ethi yenzani idili elikhulu umeme bonke obuphila nabo ungakakholwa lapha ekuphakameni lenkonzo iyomela umfundisi wezwe lakini ubaphe enonile inkabi nokudla konke uyomisa inqama noma impongo emsulwa ibe umnikelo wokuthula phakathi komuzi wakini namakholwa nabamenywa bakhe uyothi kubo abezwayo namhlanje ngiqome isuku elingenasici ngizocacela kulo ngiyehlukana nani bangani asixabene kodwa sengiganile ngese yokubuthana nani kukho konke ngiyokunibingelela nginiphe enginakho kodwa awusekho nowodwa umkhosi engiyakubamba nani owokuhlubuka noma ongathandwa owokuhlubuka noma ongathandwa ekuphakameni uyokubulala konke mntanami ozwile ngakho ukuthi uThixo omkhulu wasekuphakameni akakufuni uyosukuma ume ngenyawo ngezwi elikhulu uthi mkhandlo obuthene lapho ngicela senze umkhathi kwabakholwayo nabangakholwa kubo abangizwayo abahambisana nalokho engikushoyo abacheme nani sakhe umbimbi ababuyele kwesokunene abangakuzwa engikushoyo ababuyele kwesokhohlo lokhu uyokwenza emva kwende inkonzo kamfundisi nezikhonzi zakhe zabesilisa nezabesifazane bonke sebefakazile ngalendlela beveza ubuhle bayo ngethuba labo lokufakaza uyoqala lo mkhosi kuyothi mabehlukane uyobusa uthi inkosi namuhla khanda ugange kwabafileyo bami nababephilayo kube wongale nongale ababi abangalizwa izwi lakho benze bangabe besangibona benze bangangivukeli kubo abafile bakithi nabasekhaya komame nakubo abangani nengima nabo ezinkundleni zokuhlangana ngezigaba zonke zokuphila ngifihle mina nomndeni wami ovumayo usembese ngomsa wakho niyohlaba lenqama noma lempongo ngokomthetho wasekuphakameni ushisa amanoni kube impepho enhle bayodla abantu bahambe amakholwa nabakuzwayo bayokwenza unkatho ngomthandazo
ninikele nonke izibani nizihambise kuphakameni uyobe sewuqala ubahlawulela abafileyo abaphilayo bakhethe inkosi ngokomthetho lokhu kuyoba okwezulwane zonke iphendukwayo kuba ningaqhubekiswa oyihlobeni abasekulahlweni ayikho inkokhelo ngesono sokulahlwa phakathi kuyothi uma ukwenzile lokhu mntanami kuyothi uma ukwenzile lokhu mntanami ngempumelelo kwatholakala ukuthi uyihlo noma unyaka uwele kwabangafuneki endleleni yokuhamba kwakho uThixo yokunika ingilosi yoba isihlobo sakho eyovala isikhala sokulahlekelwa kwakho laba abayobe bekulahlekele liyosuswa igama lakho kubo usizo lwabo nokuhlubuka kwabo ngeke kube isisindo kuwe inkosi yabe seyithuma ugobandwane ukuba aye ekhaya ngoba indodana yakhe yayelekwe izinhliziyo zamabutho ayeviva nayo engakakholwa bayamkhalela bathi salahlekelwa noma belwa behlula bayasibona isikhala sakhe ngakho ke wahamba umfundisi uMagwaze wayokwenza inkonzo kaMahlukanandlela kwalungo okwakuyinkinga kumfundisi osanda kuhamba wasemseni enkandla inkosi enkulu ilanga lamalanga yathi kubo mina labo yihlo eniziqhelanisa nabo ngiyobenza ababuyisi benu manihlubuka kuyothi maniphambuka ngibadedele banihluphe balwe nani nizifake emeveni nasemadolofiyeni nize niphenduke ngibabuyisele emuva nize nazi ukuthi inkosi emiye kuze kube phakade phela iyona ke inkonzo kaMahlukanandlela namhlanje besikhuluma ngayo kakhulu mawunakusisa isikhathi esikusona kunje ingoba abantu abayenzile inkonzo kaMahlukanandlela namhlanje umuntu usethatha injobo agida ngayo emgidini uyamuzi uyobukela namhlanje oma bethu ubolekisa ngakho sebolekisa kufika umuntu athi ngemkhosini womhlanga lapha eStenga uyaza amaNazaretha ayavuna ngicela ngiboleka ibheshu athatha imvunulo leyo mgidi amboleka umuntu ahambe lapha emkhosini welembe akhohle umthetho uthi la emvunulweni ngisho iNazaretha mulitsheleka liyogida kufanele kube khona elikhiphayo elikhiphayo likhiphela imvunulo yakho ngoba lemvunulo melingayikhiphelile isibusiso soya kuwena mnikazi wemvunulo la uthenga ukuthi lemvunulo manje ngibhala igama lami okwesikhashana la ngoba uma ungayikhokhelile imvunulo iboleka kumuntu ngesikhathi ugida wena kubusiswa lo owumnikazi wemvunulo ngoba lemvunulo esiyivunulayo akuyona yesintu uma kuthiwa namhla mina ngithelile ngishila izwe lakithi bese kuthiwa iyasina ngemvunulo engaboliyo engathengwanga golide nasiliva ingakho masuyithengile uma ushona umthetho wala ekhaya angazi noma kusekhona niloko kubantu ayilona ifa leingane zakho uyahamba uyibuyisele kumnikazi wayo ushembe imvunulo nomNazaretha nakho konke ayilona ifa mfundisi kunenkonzo kaMahlukanandlela uthi ushembe ihlukanise nabaphilayo nabangasekho yep uthi la ithi abanye ababuyele kwesokhohlo abanye babuyele kwesokunene abahamba nami babuyele kwesokunene now kunento esikhona la kumaNazaretha ngoba amadoda amathatha afikile ethi kufanele uthi mawukhetha inkosi ayikhuluma indaba kaMahlukanandlela ukuthi mawukhetha inkosi kufanele kwenze inkonzo kaMahlukanandlela ithi into uma usukhetha inkosi waye eNazaretha sekufanele ungenisa abadala yobi kumNazaretha fana uya kube kwapi kuthi wafanele kubalanda bange ulanda bonke nalaba athi ushembe mawenza inkonzo kaMahlukanandlela hlukanisa ukuthi abalandela ushembe abahambe nami abaleleyo nabaphilayo abathi bona bahamba ngalendlela sesihlukeneke angisangeni emcimbini enyenzayo angisangeni ezintweni enzenza usuhlukanisile
kodwa le ethi ngenisa abantu abadala ayihlukanisi ithi hayi uyolanda abantu abakini abadala uyabangenisa so ulanda imoya emihle ulanda abathakathi bakini ulanda yonke ilento le okuthi uyenzile lento ubona izingane zivele iphuza utshwala ingane zenza ukuthi ingane idlebeleke kube nezinkinga nje ezithile ngoba ulande nemoya eyayenza lezi zinto ezingasile wayakhela la ekhaya wayakhela iqhugwane wayibeka la igcikeni uthi uShembela uyachaza ukuthi mase nyenzile lenkonzo yamahlukana endlela uyobusuyobokhela ibani usuyobanikelela angisalibonde livesi nanti link nanti la amakholwa nabakuzwayo bayokwenza unkatho ngomthandazo ngizoqala nenze mhlawumbe abantu fanele bazi ukuthi yini unkatho ngomthandazo ninikele nonke izibani nihambise kuphakameni uyobe sewuqala ubahlawulela abafileyo abaphilayo bakhethe inkosi ngokomthetho lokhu kuyoba okwezizukulwane zonke eziphendukayo ukuba ni ngaqhubekiswa oyihlo benu abasekulahlweni ngoba khona abasekulahlweni manje makuthiwa ngenisa abadala la manje uthi uShembeke uma senihlubuka ngiyoyilanda lemoya uyasho lapha enzansi uthi yiyo lemoya le enyothi uma senihlubo ngakho kwahamba mfundisi uthi usizo lwabo nokuhlubuka kwabo ngeke kube isisindo kuwe Nkosi yabe sithi umgubongana khona le isingilahlekela ngoba uthi uShemba ayikho inkokhelo ngesono sokulahlwa phakathi kuyothi uma ukwenzile lokhu mntanami ngempumelelo kwatholakala ukuthi uyihlo noma unyoko uwele kwabangafuneki endleleni yokuhamba kwakho uThixo yokunika ingilosi eyoba isihlobo sakho eyovala isikhala sokulahlekelwa kwakho laba abayobe bekulahlekele liyosulwa igama lakho kubo nansi la ngiyithanda khona mina labo yihlo eniziqhelanisa nabo ngiyobenza ababuyisi benu yes yile bengiyifuna mani hlubuka kuyothi mani phambuka ngibadedele banihluphe balwe nani nizifake emeveni nasemadolofini nize niphenduke ngibabuyisele emva nize nazi ukuthi inkosi emiyo kuze kube phakade uyolanda ikhwaga lezakini yizo lezi eziyosihlupha izona phela lezi ezizothi hey mokuwe kwahutshwa kuthuka inhlamba lapha emabuthweni lingena iNazaretha lithuka inhlamba usuyawazi ethuka manje ethuka egida khona ke ile moya le athi uShembulwe ile moya abawenzile umashwa abaswele inkomo abaswele imbuzi abatsheliwe ukuthi uma usungena ekukholweni uma usungena ekukholweni la uyagana angithi ayizwa ithi sengithola isoke elisha elingenasici uyagana mawusuganile awubuye futhi ufake uminiskate ufake ingubo ezinde njengomakoti awubufaka uminiskate manje na ke iyahlukanisa no miniskate laba iyakuhlukanisa nezinto ezimfishane iyakuhlukanisa ngisho ukugqoka mawusungene la usumakoti ngisho ukuhlala kwakho ngisho ukukhuluma kwakho eNazaretha usukhuluma ukuhloniphe ukwelinye iclass manje usumakoti sungene kwelinye iclass ukwesinye isigaba sekufanele wazi ukuthi manje no ngisho umuntu ongakholwa uyazi ukuthi no uyahlukanisa mase eseganile hayi bangani bamayicabene kodwa phela angiseyena lo bengiwuyena izolo yebo usenezikhathi zokuhamba ukuthi uhamba nini ubuya nini sekunezinto ekufanele azenze ngoba manje usewumakoti bathi abangani bakhe kade driver nabo sengisho umuntu ongakholwa nje hayi umuntu isiko nje lesintu umukwa umakoti liyakuhlukanisa nabangani liyakuhlukanisa manje uma la ekholweni ke ungezuhlukanisa wena konke kuyafana nje kusahamba ngakho angazi noma into esenzeka yini manje kodwa ngiyangikhumbula indaba kamfundisi umzila wangakithi obe usuka ngakithi eMantobela usaya eMkhumbu umbulo
uthi umfundisi uMzila weshayela amabhasi akaPhakho ahambele eMpumbulo uthi kwakuye ukuthi umuntu mefika kuyena uthi nganginekhanjana nje kwakuye ukuthi umuntu mefika le bhasi yapi uthi ayibonti imile uthi kodwa khona abantu ababengenzela isimanga uthi ngalethwa iloko la eNazarethini uthi labantu babethi mebefika uthi aqala ithobe kahle abingelele sabona uthi esethobile sebheke phansi uthi omnye zaguqe phansi uthi ngikhohle ngizomphoxa kanjani lo muntu uthi ngagcina ngibuza kwabanye abantu kunohlobo labantu olubhinqa enye indlela olukhuluma enye indlela oluthi malikhuluma nomunye umuntu luthobe labantu baqhamukapi uthi wathi omnyayi labantu abantu abasonta ebandleni lamaNazaretha uthi ngase ngithi hayibo leli bandla ngiyalazi ngakithi uthi kodwa nginganangosa siyela koyibukela umgidi siyiphathele induku uthi kangani into ayibukela kude uthi kodwa ngiqala ukubabona labantu ngisuka kubona eNhlangakazi la ngazalelwa khona uthi ngiqala ukubabona hayibo kanti labantu kuhlonipha ngase ngicabanga ukuthi uyazi wami unkosikazi masahloniphe kanje ngajabula ngifa uthi ngathi no ngisazoke ngivakashi uthi ngathi ngifika khona ngibona ngikhetha inkosi la na imfundiso ephelele uyayikhumbula indaba esesayikhuluma kulamasonto edlule endoda yaseGoli nayo kwaba yiso leso ukuthi yangeniswa inhlonipho eyabona unkosikazi kade beyihlalela naye endlini athi mayilambele ithi nakudla ku microwave ibukela iTV ihlalele nakho kodwa ithe inkosikazi yakhe mayisihamba nalamakhosikazi asekuphakameni waqala manje walethela ukudla ngetray into angakazi ayazi bebeyiphila isiguli kwaqala wasaba na ukuthi lo mfazi ufuna ukungenzani awuthembi mali ukuthi hayi ngeke kodwa itafuthi ukugenza yona ufuna ukugenza wathi ngisafuna ukuyobona labantu labo wathi cha ngeke ngimtshele ngamiyeka ngesabatha waphuma wahamba kanti ngizomlandela ngifuna ukuyobuka lapho ukuthi kwenziwani kuleli sonto ngifuna ukubuza ke kumaNazaretha wonke eke siyibheke ukuthi ozofuna ukubona uzofika ayithole lento uma engezofika ngayitholi eke sibheke kulonyaka ukuthi senzani ukubuyela kuJehova Hosea 6 wozani masibuyele kuJehova hayi mfundisi ezasekuphakameni sikhumbule kuphakameni ayipheli inanda 88.4 FM Thabo kaSambuthu umfundisi JS Mhlongo sesiyangasemaphethelweni manje umuntu ungene ngewindi segulukudela umuntu asashongo nenamba ukuthi abantu basithinte ezincingweni suthi kusuke kwathanda ukuba kuningana nokuthi naba abazosithinta mhlambe ku WhatsApp noma abazosithinta ku Facebook sesiyophendula khona uhlelo sesiphumile ngoba sekuya ngakhona sesihlalelo nje imizuzu emihlanu inamba yami sengenzela ngoba manje umuntu akasayivula ngeincingo ku la emsakazweni ithi 076 054 3833 076 054 3833 mfundisi eyakhi number eyami number ithi 060 61 31 515 060 61 31 515 hayi sibonga kakhulu umfundisi wenkosi sesiyathemba ukuthi ke sike sekuyiso leso sikhathi ukuthi sihambeni kwabahambayo banyukile abanye baseKenana abanye baphuma nini mangawu nalo ulwazi mfundisi banyukile baseKenani ngomhla ka10 kuze kuye umhla wa25 bayaphuma abanye babheke eNhlangakazi yes kunjalo sibonge bonke abalaleli abasilalele kulolu suku lwesabatha mhla ka8 ku January onyakeni ka2022 sithemba ukuthi umdala uzophinda sigcine futhi nangesabatha elizayo aphinda abe nathi asivumele namanje masiphuma sihamba lapha sicela umdali wezulu nomhlaba uNkulunkulu kaShembe uNkulunkulu wasekuphakameni ahambe nathi asivikele kuyo yonke imoya emibi ingozi ezikhona asibheke sonke maNazaretha abasendleleni abahambayo kumanje abaseyimotweni abahlele emhlanganweni nazi nezimvula zinzima cela uNkulunkulu wasekuphakameni ukuthi asikhumbule mfundisi wenkosi unale lokugcina elokugcina nje lithi
ozani masibuyele kuJehova sikhumbule kuphakameni hayi sibonga kakhulu mfundisi siyaphuma ke manje noma sophuma ngawo umkenenezo lo ukuse umkenenezo sibone nangu umadangazela uzosithatha sibeke ehoreni lesithupha siyabonga kakhulu kwaba wesilalele inkosi zinibusise amen.